Ciiraniro thutha wa irenge ikoretwo ikiriro muingi wa matura ngurani ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto riria mbika icera miena itiganite indi imwe cia tabarira cia ukoria iria atigaga rugoria ikoretwo ikioya ihinda iraya gukinyanira guku iria inge ikirugama thiko nini tu kuma cia rugorio. Makofi Mheshimiwa Rais anapoidhinisha rasmi kufungua e-plaque ili kuweza kuidhinisha rasmi. Kwa muhiano waki wa barabara ya kuma Ndonyo Njeru gicigo-ini obunge gia Kinangofu guthie Matu gicigo-ini obunge gia Gibibiri yarugoririo mwaka wa 2023 ende waki wayo ni warugamirio. Barabara ya kuma Boimani guthie kwa Mombi gicigo-ini obunge kia Orojororok iri yarugoririo mwambiririo-ini wa mwaka uyu ndiri yambiriria gwakwo. Riri nayo barabara ya kuma tauni ya Shamata guthie Mairo 4 onayo ndaigana kurika. Magitongorio ni Michael Munene gikundi gia Public Eye Kenya kiugite thirikari ya Kenya Kwanza ni irabatara kwiyarira wega niguo mahote kurutira andu wira. Amutabarira iria nguru nicio ikoretwo ngirugurio ria keri undu uria uratiga a Kenya na ciuria itari na anja. Miradi yothe irajirio ni rais guku bururi-ini na haswa Mount Kenya region irugamaga thutha munyinyi kuma ya rugorio ona gutuika ni koragwo itengeirwo mbeca ta ni kuri barabara ino ya kuma Ndonyo Njeru guthi kwa Matu iria yanjiriirio ni rais mweri 3 mweri wena 2023 alafu ikirugama thutha munyinyi ona gutuika president augite ikuninuka na mieri 10 riu ni makiria mwaka umwe na nuthu. Turamakire muno juzi kuna president agithi kuhingura project Ebu igorete no murito wetu si serikali ukihende thirikari ire yahatukite project ige president atigete aika Mombasa tora nigeci kirugurio ringi na gwe tukwa kanisia he mbeca cigana ni cia hetwo mbeca ingi twakiriku atiri kai project ya hetwo mbeca ni thirikari ni wengi na igathondekwo na ikarika nigiracoka igoka ikaheo mbeca ingi na thirikari muthenya rarira kiwa kadi na bia aga finance bill agado tura kwira president ita minister makumucoke in the state house muthe muikathe mu strategize tutikura kumuna gari ni ringi tureke tuona resort. Ni mahinyiriirie mutongoria wa bururi ndakaya kwiranira ciinariro nyingi makiria na mambe makinyaniria iria marikitie kwambiriria niguo muingi ucoko ni mwihoko wa kugacira gwa bururi. Kwanjiriria riu ndagacoke kwanjiriria miradi ya maendeleo okage kuhingura yarika tondu twanjitie kuona ino ni sarakasi ya siasa ya gutuhenia ati nigetha thirikari yoneke tera ruta wira na gutiri undu wireka. Tukwenda president mwenyewe ahoya Kenya muhera ni undu wa kumahenagia o hindi akihuthagira miradi ya maendeleo iria owe onama ati ndikurika ingiahingurage ona maita meri. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua nie njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.